Bismillahirrahmanirrahim. Бар мақтау бір Аллахқа. Әмді салават салам аны Мұхаммад пайғамбарына. Жамават. Бізді милләті бізді бұлған. Ансыз да діні қарусыз халқны иманнан ұзақландырған палақ. Жайылғаллай жайылып мұсылман халқы бізні тұншықтырған, санларын құрыштырған қиыншылықты. Зар жүреклі имансыз адамла қиыншылыға жүріп, қиынны милләті бізге гүбі ашына жайғаллай жайып, жуықларын, қоншыларын ашай, адамлаға келтірген заранларына қуана жашайдыла. Қиыны әтуә бек ұлы күнақладан, әмді барып тоқтаған ұлы аманлықладан біріді. Құран аятларында бұла пайғамбардың хадислерінде қиыншылықла күрешкенліге бек ұлы азап hazırlanғаны үсінен айтылады. Қиыны әтуә не біле болады? Түйімчек түйген болсын, ол түйімчекке өпкірген түкірген болсын, шайтанла жинлебле келішіп ішлеген болсын, заран келтірген шайтан сөзлені қайтару мұрылдау болсын, әмді алаға ұшар затла қиыны әтуге кіреділі. Қиыншылықны зарануа көп түрлі болады. Бірде өлімге келтірір, бірде аурулы етер, бірде әрбілі қатыны бір-бірлерінен айырыр, әмді алаға ұшаш көп түрлі күнақлы әм харамлы затла. Болса да, ала келтірген заран Аллахны қадарынан тышына шықмайды. Ұлы Аллах қиыншылықны сүннен Құранда бұлай айтады. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Ала қиыны бұла келтірген заран жалан да Аллахны әркінлігі біла болады. Алайды да, аладан келген заран жалан да Аллахны қадары бұла, аны әркінлігі біла болғанына шексіз инанырға керек біз. Қар не да Аллахны қолындады, аны құдіретінен шықмайды. Ол себеплі қар мұслиман адам Аллахқа толы базанырға, аңа ышанырға керекті. Хата қайырда, ауру саулықта, бір Аллахны қолында болғанына ажымсыз толы инанырға керекті. Зыблава, қиыншылыға барып, ач бөріден малға қалауырлық ізлегенше, болышлықны аладан ізлемей, ұмытын жаңызда бір Аллахла байлап, Аллахтан болышлық тілеп, қолынан келген халал амалны етіп, себеплерін алып, құтқаруынуа бір Аллахтан сақларға керекті. Ей Аллахны түс құллары, адам дінінен шықмай қиынычы болырға жол чыртта жоқты. Ол халқыбыз жүрген қиынычылабла білгічле, тыш сыфатлары дін ақлула болсала да, жүреклері имансызлыққа кең açылып тұрады. İslam dinini қоймай, Аллахны китабын, Құранны сансыз, пасыз етмей, ол ұсталыққа келір оң жоқты. Ажымсыз, ішексіз, ала жинлебле, шайтанлабла байламлы болып, İbliske табынып, баш ұрып, шайтанланы жинлені кеслеріне аныбла болуштырадыла. Аллах аны білдіре Құранда бұлай айтады. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Sonra deyді, Сулейман пайғамбарының заманында шайтанладан білім алғандыла. Сулейман кәфірліктен ұзақ кері болғанды. Кәфірлікке жүреклерін açқанлауа шайтанла болғандыла. Әмді адамланы қиыншылыққа ала үйреткенділі. Ей Аллахны түс құллары, қиынычы Аллахқа асы тұрған адамды. Аңа барып, аны болушлығын ізлеп, иманығызны сатмағыз. Аллах Вавилон шақарға жіберілген екі мөлекні сүннен алай айтады. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Ол екі мөлек дейді. Біз жаланда сынау болып жіберілгенбіз. Кәфір болма дегенше, бір адамны да қиыншылыққа үйретмейеділі. Алайды да, қиыншылыққа үйренген, аныбла күрешкен, имансыз Аллахқа қаршы тұрған кәфір адамды, көз баулыққа тыш сыфаты, шейхланы әлімлені сыфаты болса да. Ей Аллахны түс құллары, қиыны еттіргенле бір заманда да насып табарық түйілділі. Зар жүреклеріне мында бұ дүнияда оқына рахатлық келік түйілді. Ақыратта аланы ұлы азап сақлайды. Аллах Құранда алай айтады.
وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Xiyniçi qayda bolsa da oňarık tüýüldü deydi. Alaydy da, xiyniçi ettirgen xiynisi bula hata keltirse de, ahir muratyna jeterik tüýüldü. Nasyp tabaryk tüýüldü. Yüregindegi qara u any kesin aşarykdy. Zyblava Allahny derti jeterikdi. Dağı da Allah Koranda Musa paýgambar xiyniçilaga aýtgan sözlerin bildire. Qala Musa, ma ji'tum bihi s-sihru, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin deydi. Musa aýtdy, siz etken zatla xiyniçilykdyla. Allah'a alanı ahirlaryň kuruturukdy. Kerti de Allah buzukluk etkenlerini işlerin oňaýtyryk tüýüldü deydi. Xiyniçi jer üsünde buzukluk, zaranlyk jaýgan adamdy. Xiyni we üýürlerini çaçykan, jaşnap aýnyp turgan üýlen içine buzukluk keltirgen, suwukluk emde duşmanlyk jaýgan zatdy. Bir-birlerin süýüp turgan adamlany bir-birinden aýyrgan zatdy. Tınç yaşap turgan halkny kaygılandırgan, katıştırgan zatdy. Any üstüne xiyniçilik adamlany dinlerin buzadı, imanlaryny kurutadı. Xiyniçilik bir zamanda da adamlaga bir dep bir igilik bile kelmegendi. Xiyniçi igilik bile kelmeydi. Ol keltirlik jalan da zarandı, amanlyk, hyýanatlyk, awru, ölüm emde palakdy. Any zarany bir adamlada toktap kalma, bitdew halkka, bitdew milletke jaýylady. Haw adamlany bir-birleri Allaha amanlyk eter niýetle barmaýdylar. Birle jumuşlaryn tındyryrga jeňil jol izleýdiler. Birle kıyınlıklarından kutulurga süýeldi. Birle juuklaryna boluşurga, birle eter işleri haýyrmy, hatamy keltirligin bilirge, emde aňa oşar zatla baradylar. Alay ahşy niýet aman işni igige burmaýdy. Ahşy niýet aman işni igige burmaýdy. Muraty bolgan, jumuşlary bolgan, nasyp izlegen, any halal jolda izlesin, nasyp Allahny kolundady. Any Allah'tan zor bula bir adam da alallyk tüýüldü. Jumuşlaryny Allah razı bolgan jol batındyryrga kerekse, any aňlamagan başyn palakha sugady, aňlagana düzmadar izleýdi. Ey Allahny tüs kullary, xiyniçilany, jinle bilen şaýtanla bilen işlegenlerini keslerini ençi belgileri işanlary bardy. Alanı awlaryna düşmez üçün ol zatlarını da bilirge kerekdi. Birinci belgisi aňa kelgen adamdan anasyny emdekesini atyn sorady. Bir-birlede we sorgan urgan da etmey, tüzülley seni atyň bylaydy, anaňy atywa bylaydy dep, zyblava, mabulla jumuşla kelgense, neda mabulla awru qynaýdy seni dep açyk etip goýady. Ekinci belgisi, xiyniçi bir zatla şıbırdap, adam aňlamagan sözli aýtyp muruldaýdy. Allay muruldaw, allay aňlawsuz aýtula, emde jazula, xiyniçini ençi belgilerinden biridir. Üçüncü belgisi, xiyniçi adamny ne suratyn, ne ençi zatlaryny, ne çaçyndan, ne tırnağından keltiririni tileýdi. Andan başka belgileri de bardyla bolsa da, bu üçüsüne artık es buruguz. Ey Allahny tüs kullary, biz bir zatny tyňňyly bilirge, aňlarga kerekbiz. Allah'a inanuu bolgan, ahiratga inangan musliman adam bir zamanda da ne jumuşlada xiyniçiga barga erkinligi joktu. Üsünden başka xiyniçi salgan xiyinni keterge kerek bolsa okuna. Ne sıltavlada xiyniçi taba atlarga erkinligi joktu. Allah'ны keleçisi we sallallahu aleyhi ve sellem alay aýtgandy. Man ata arrafan fasa'alahu an şey'in lam tuqbal lahu salatun 40 leylatan. Bilgiçke kelip deydi. Anan aberi sorganny namazı 2-20 künnü içinde kabul bolluk tüýüldü. Daha da Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem alay aýtgandy. Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu aleyhi ve sellem. Bilgiçke deydi. Ne da xiyniçiga barıp, any aýtganyna inangan, Allah'tan maňa jiberilgenge kafir bolady degendi. Sen xiyniçiga bara kesini dinini satasa, nek degende ol boş alay bir zamanda da boluşuruk tüýüldü. Ol saňa boluşur üçün seni qalay alayda ibliske juuklaştyrgan, aňa baş uruu tabynuu bolgan zatlardan ettirlikdi. Kaçan dalay bolgandy. Ol saňa imansyzlykla baylamly bir zat ettirmey koýmaýdy. Ne de Allah'ny atyny aýtmay bir jany bolgan zatny soýdurady. Mal bolsun, tawuk bolsun, gılıw çyçkan okuna bolsun.
Nespasız zat da bolsun, anı Allah'ını sağınmay soyarga kerekse deydi. Ne da soygan kezüngde şaytanlarını atlarını ayttıradı. Dağı da anı soyar jerin belgilerge boladı. Anı şüne, o soygan zatını, kanın alayga, ne da bulayga, ne de kesini üçüne jak dep buyuradı. Ne de açkıç kirit keltirtip, aňa hynydan eterin etip, anı suğa atarga, ne de jerini kazıp anda buhtururga üretedi. Dağı da aňa uşaş aýtyp aýtmasça köp türlü seyir zatlı ettiredi. Qalay da bolsun, ol seni şaytanga tabındırmay koymaydı. Qalay alayda şirkке kirgizedi. Biz kesibimizni Allah zatladan bek katı saklarga kerek bolganybızny Allah Koranda da aýtgandy. Kesini keleçisinden de bildirgendi. Muhammad Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem jeti ulup Allah'tan günahtan keri turuguz dep, sonra alanı içinde hynyçylykynda sagyngandy. Alaydı da, em ullu günahlarını içinde turady hynyçylyk. Alaydı da, Allah'ını açulandırga izlemeýsegiz, aňa assy bolurga, karşı tururga süýmeýsegiz, hyny etüden, hynyçylaga, bilgiçlege barudan, otha kirgenden qalay korkup keri turaýsegiz de, aladan da ma alay keri turuguz. Ey Allah'ны töz kullary, adamny jaşawyňda çırmawny üstüne çırmaw, ne de awruny üstüne awru koşula bargan kezüleri bolady. Ol ne de tohtawsuz awrup, ne de kıyınlıklardan başı çıkmay, sonra bekten bek tüngüle az jürek bolup kalady. Jahil adamla wa aňa, mabullay elde, har kimge de boluşkan bir bilgiç bardy, bir usta bardy. Aňa barıp körseň nen korarykdy. Boluşmasa da hata keltirmez, sınap bir kör deydili. Deni teni de karusuz bolgan kezüünde we, kim ne aýtsa da aňa kulak salıp, boysunup, halallygyna, haramlygyna artık es burmay, adam ne hılımılı zatta da boluşluk emde kutkaru izley başlaydı. Bir dewa ol barlyk adamy hynyçy bolgan bile turgallay okuna. Kesine köl ettire. Men bu sagatda bek amalsızma. Ne eterge bilmeými? Men etmegen çırtda kalmagandy. Bir zat da boluşmaydy. Başkalaga zaran keltirir muratım joktu. Jalan da olmaňa tigen közüni, olmaňa etirgen hynyny keterir gezleýme deydi. Ey Allah'ny kulu, Allah'a, ahiratga inanan musliman adamga yüregin berip tırnağın kutkargallay, bir kıyınlıkны üsünden keterir üçün, başın palakha sugup, kesini imanın dinin satarga kalay jaraydı. Barıp tohtagan em ullu palak ol adam kesini imanın satmaklıktı. Musliman adam bu haq dünyanı çırmavlarından kutulur üçün, ötürük haparlaga tıngla, bilgiçleyle ustalaga jürüp, Allah'a inanıp, kesini dinin satarga kalay razı boladı. Ey Allah'ны töz kullary, keligiz Allah'tan korkayık, keligiz Allah har zamanda da, har kayda da bizni körgenin, har etkeni bizni bilgenley turganın esibizde tutayık. İslam şariat, hynyçylykny kallay bolsa da, ullu zaran keltirgen üçün haram etken birge kerekbiz. Anı em ullu zaranlygy we dinge bozukluk keltirgenligidi. Kallayda bolsun kıyınlıkladan, çırmavladan, şariat bizni kutkarusuz, korulawsuz koymaganda bilirge kerekbiz. Hynyçylaga barıp, alanı maganasız, madarsız amallarını algandan ese, Allah bizge bergen, har türlü amanlıktan korulagan, hynydan da, közden de saklagan, emde tazalagan madarlarını algan akşı tüyülmüdü? Alawa nedili? Bek birinciden, ol seni Allah'ны birlendirüňdi, tawhidingdi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'anda alay aytadı. Allazina amanu ve lam yelbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu ve hum muhtadun. Allah'a inanıp imanlarına şirk katıştırmaganlar, aladıla korkusu namazlıkla, emde tüz yolga barganla deydi. Ekinçiden, tilekleble, dualabla Allah'a etin, aňa termil, sonra ol tilegin kızı bolsun, katı bolsun, boysungan yürekten çıksın, nek degende, Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ucibu da'watad da'i iza da'an. Muhammed, senden meni isümden sorsala deydi. Men juukma, tilegin maňa burganga jogabyn bereme deydi. Ey adam ulu, sen izlegen nasipma bulaydadı. Allah'tan tile, Allah'a etin, ol har kıyınlıktan da korularygyna,
har hatadan da saklarığına bir de şekli bolma. Saňa kelgen kıyınlyk, tilekle bile Allah'a aylanırga kerek bolganny zamany jetkenin bildiredi. An üçin taza jürek bile Allah'a aylanyp aňa tilekle bardyr. Sonra dağı da andan başga saňa Allah'ny sözün, Qur'anny okurga kerekdi. Qur'an okuganyňy koyma. Bütün debege Al-Baqara surany okuganygy jaraydy. Nek degende Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Al-Baqara surany okuguz, any tutu beregetdi, any koyu ökünüdü. Hynyçyla any horlayalmaydylar. Al-Baqara sura okulgan üden şaytan kaçadı degendi. Dağı da hynydan saklarık, andan korularık Qur'anny ayatlarından biri ol Ayatul Kursi'di. Hadislerde aytılganga göre Ayatul Kursi Qur'anda en büyük, en maganalı ayatdı. Anı ertelikte okugan iňirge deri Allah'ny saklawında amanatında turad. Iňirde okugana Allah'ny saklawında amanatında ertelikke deri kalady. Başka hadislerde aytılganga göre juklarga jata Ayatul Kursini okuganga Allah'tan kalawur kelip ertelikke deri saklaydı. Anı katına ne jin ne şaytan juuklaşalmaydı. Dağı da hadislerde aytılganga göre keçe Al-Baqara surany ahir 2 ayatyn okugan har türlü amanlykdan zarandan saklanady. Sonra har birgiz de bilgen Kulhu, Falak, Nas suralany ertem bile iňir 3'er kere okugan adamda har türlü palaktan saklanady. Dağı da Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem bizge üretken erten iňir bile baylamly jikirleni emde namazladan sonra aytılgan jikirleni unutmay ayta tur. Dağı da hynydan saklagan em jaraly zatlardan biri ol Allah saňa borç etken farzlany tolturudy. Günahladan Allah erkinlik etmegen zatlardan artha turu keri boludy. Söz üçin Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem erten namazyny jamaatla kılgan Allah'ny saklawında amanatında turady deydi. Ol sebepli jaşawyňy Allah süýgelli kurarga küreş. Allah seni saklasa, bu dünyada bir adam da bir zat da saňa hata keltiralyk tüýüldü. Allah seni koysa bir adam da bir zat da saňa bolşalyk tüýüldü. Alaytda bu jumuşla Allah'ny erkinligi bile hatadan palaktan saklaryk, korularık zatladylar. Amalygyzga köre koluguzdan kelgenini etigiz. Allah boluşsun, amanlyktan, hatadan palaktan saklasın. Allah bizni barybızda bütün muslimanlarny da hynyçylardan, zulmçylardan, hem de har türlü amanlykçydan saklasın. Hynyçylaga jürgenlerini, adamlaga zaran keltirgenlerini tobaga qaytyrç etsin. Jalan da rahmatly, rahimli Allah'ny keçmekligin ölüm jetkinçe amal etip, sebeplerini alıp tabarga kerekdi. Allah boluşsun barybızga da ol jumuşda. Milletimizni jahillikden çıgarıp, dinimizni kereklisiçe bildirsin, düz jolunu körgüstüp, barybızny da anybla baryrç etsin. Subhanakallahumma bihamdik, aşhadu an la ilaha illa ent, astagfiruka ve atubu ileyk.